Me sanso mama kwa ba bi e de ba Emadek TV so meti makunyo men sorry enko ba bi another story a trendy yi ene say nansen a yin ni atete antokwa bi asi ewo Ukraine ene Russia fo ntemu a saa ntokwa yi de ahokyere kese de abre asikafo binumu a omo Russia omo ye omo businesses ewo other parts of the country. One person na ne ho aka a ne ho ekire yi pasisi a eye Chelsea for omo bankroll Chelsea for the owner of Chelsea Football Club. I friend is Roman Abramovich. Ne ho ekire ni yi pa ne nyina ne say baby a Chelsea won ye England ho no eye England aban pese ode ne sa eto team no so enti papa ba abonten say ne nyema akọ de Chelsea no ton an obeden obeton ema enkofo bibiri aba abonten a omo pese omo to Chelsea eni na obi a ne ho asem abasisi a yete ye ba beka eye Chairman Wontumi. Chairman Wontumi a oye MPP mega say MPP bi original MPP regional chairman ewo Kumasi ya Chairman Wontumi aba bonten say opeso oto Chelsea $3.5 billion. $3.5 billion. Say ne Chairman Wontumi wo say sika na so ni sika no oso oto Chelsea Football Club no to Chelsea wi a obe make sure say Lukaku yene friend Lukaku barono no friend Lukaku no obe make sure say Lukaku no ne bobo no ebe kwosuru ye pa kese afen so obe make sure say Chelsea ebe fa Ghana players ni bi ede omo akọ na we na papa bi aba bonten na o kase ye kan obi obetumi ato Chelsea Football Club a enye Chairman Wontumi na se Chairman Wontumi so obetumi ato Chelsea Football Club a ene na calculation kitwa bi wo wa wo se oye so otumi yes calculation ne dia ene Chelsea obetumi ato Chelsea Football Club me yanko ti asema papa ne kan one video a training see I said Chairman Wontumi say obeto Chelsea na obi a che na adwen wo ho so a businessman obetimi aye PV won so adwen pa ade a Wontumi betimi aye unim me hu video ne dey but ye Wontumi ye betimi ma hu so obetimi ato Chelsea ne say omoncho 3 billion pounds no in figures ne yamfanto na ono amfa desma edisisi onfa command toto ne hu say 3 billion ye Wontumi ye dey na Chelsea obetimi ato o person kire say onim sika no belato ono mu kwanti bi no outwego a obehu adebro enti Wontumi tro ya omoncho na zero so ono amfa command entutum Wontumi ye 3 billion na it means so okwa on Chelsea for transfer he can acquire Chelsea. All right, we out of four minim say men can say o man Ghana so obi ye ya na ye obi ya sesenyen because Chairman Wontumi so betumi ato Chelsea Football Club asa kan mu ni say enya bone but we tie baba ya asema working dia na say ase wo de se Chairman Wontumi e wo kwan bi say Chairman Wontumi nsem feta say obetumi ato yeni aye nua GH Poki kura aba bonte am say GH Poki eye mistake na wonim sika am say dabre wo say editor Chelsea Football Club no enti ono so efre ne ankra na oni ne di nkomo asema GH Poki e kan ye ne say one ne yonku bi ye concrete adwuma mo nya sika kakra ne omanya no ye almost be 240 cedis ntinka ne bra no enso wo mo say bia 60 cedis bi na kan ye 300 Ghana cedis no mo fa nkokoto ye friend ne say Chelsea Football Club wo de mo yenkokotie GH Poki so na asem o kan ye kakra mra over hello aha okay over me ba to design na me adom me ho ye na me ba to you over we dem ba to be say we ya dey ma me madam fu bio be ba me ye adwuma o me ba to we dey nya bibia na madam fu no say what is o mo ton Chelsea na ka o so mo ton Chelsea no say 300 bibi na mesenka ye bisa bi ko esi am madam fu ye adwuma enya 240 cedis ye 240 etinka ene de pon na me magi so be gi stay na ka ye yi sister so na ka ya tren na ka what to Chelsea am ayen hello Poki over ada wo am say bibi hawa na e bi o ma madam fu na so mo ton Chelsea o na sika betimi na Abramovich akasa man ya Poki Chelsea team na omo ton 300 billion no was it 3 billion me say 300 billion pounds my phone well was it 300 billion pounds 90 years over it's you where there Man
Over 27 kwatele don. Over Ada wo ya biology ana. Debi say me bo sika no so. We didn't mean to. Me say wonye serious. Me ya adwuma wa ja me hawo. Oh, Bye bye. Yeah. Hey. Hey. We dey I know you. E ba de ticket ni to. David, my David. We dey David. I dey I want to more time. E pon ani akodi bankuma. This one's a cup of tea. Not be juju be that. Eti adofo ene mo akwa kwoti ntini nyina ne se Chelsea Football Club omoton Chelsea sesie enti wa wo hwem sesie a why wa adwen se obeto Chelsea Football Club no wo de enye hwe ko wo mo website wo na frɛ wo mo sika bia wo no wo no mo kan na se ekoyi a wakwa akoto wontumi so afa de kokoso Chairman Wontumi de no so na ono so enkonkoto Chelsea Football Club no nti omagana mu yada wase nyame nhira mo se mokoso ahwe Emadek TV enyema bi sei ene bekoso e de abramo se ne be ya ye nyina na etie bia na ye de bia ye se de ye de bi so aye futu ama ye ho nyame nhira mo bye.